Ngidan ngalah cewek beli coklat sengidan. Jadi bengidang beli coklat. Kalian pulon. Sedih bos. Valentine gak punya ayang. Wih, nah ikan cina, bengong-bengong gitu, kita tengah beling gitu. Cang nu bingung nih Ci. Apa bingung cia? Nih, jadi kan hari Valentine. Oh, Ini cang lah di coklat Ci. Tapi nyen man bang cang. kumpin ci bang no. Bang lah cewek ci lah bang. Nyen men bin. Bekalin nih cang Ci. Ya lebih memilih yang beruang. Sedangkan cang berung lah no Ci. Batis berung tot berung kejet-jet deh berung. Ya jelas lah yo milih yang beruang dit. Amahnya man. Adi ama di Man beruang no. beruang bak lapis Oh, menjadi dong sing cina tenang man. sing Ci. Maklum bos, Valentine gak punya ayang. Peh cing wale gen cing mencing lah cewek ketemu malu. Ngelah, ini apa jadi kang maunya? Bunga tuh ini ke bang Ci, lung kilo mana malip ya. Enggak aja. Kan ka Wah, malu bos. Ayang sepet bidadari dikasih bunga kering. berarti beli coklat, besing lah cewek. Tahu je Ci. Minta nih dia Ci ketemu. Di kosan lah. Duhung man. Sudah mang bunga. Manjat tah. Maro jenong cang sangian kene, ada cik itu si notak cang. Wah, bogen Ci banget nyak Ci. Nyak li cang. Daripada cang utang-utang sabun ke di WC. Nyak tuh. Benjak yang cikal gitu-gitu. Harus ngedoping Ci malu. Oh, gitu. Yang sing cing ngedoping. Kocak itu Ci doang. Apalagi Ci tuh umian. Kondel 5 menit bisa cerita berubuk deh aja. Nah, banyak macam calon mico. Peh, yang dalam micu tuh cocok san. Bila perlu pengamannya berduri dong nah. Pang lebih gereng. Siap. Dit asik jos. Bejan Ci. Jadi cak mau lu nah. Oh nah. Ngoyang lu dit. Apa buin? Banyak benci besut. Info cang dit nah. Yan lu, pan cang po. Cicing Ci.